Mu gihugu cya Tanzania haherutse kuba amatora abaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa cumi 2025. Amatora akurikiwe n'imvururu zikomeye cyane, imyigaragambyo yagiye iba mu bice bitandukanye byo mu gihugu cya Tanzania. Ku munsi w'ejo nibwo Perezida Samia Suluhu watsinze amatora ku majwi 97 n'ibice 66 nibwo yarahiriye kuyobora iki gihugu gituranye giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, igihugu cya Tanzania. Nubwo bwose yatsinze aya matora, abaturage batandukanye cyane cyane biganjemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu mashyaka atandukanye nka Chadema bagiye bayamaganira kure bavuga yuko yabanje gufunga bamwe mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo azabone uko akomeza kuyoboresha igitugu mu gihugu cya Tanzania. Gusa mu myigaragambyo yabaye hari abaturage bamwe mu gihugu cya Kenya bivuga ko bifatanyije n'igihugu cya Tanzania, ariko kandi amakuru akavuga yuko mu gihe imyigaragambyo yari ikomeye cyane, Perezida Samia Suluhu ashobora kuba yaritabye cyangwa se yarifashishije Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya ndetse na Yoweri Kaguta Museveni. Yarabahamagaye kuri telefone baravugana, bamugira inama y'uko agomba kwitwara. Gusa ariko kandi nanone aya makuru muri aka kanya nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru byandikira imbere mu gihugu cy'u Rwanda, baravuga yuko umusirikare ukomeye cyane mu gihugu cya Uganda, general wo muri Uganda, yasabye igisirikare cya Tanzania gukorera Samia Suluhu coup d'etat mu buryo bwihuse. General retired David Sejusa wahoze ari umukuru w'ubutasi bwa Uganda ndetse n'umwe mu basirikare bakomeye b'iki gihugu yasabye ingabo za Tanzania gutabara zigafata ubutegetsi bwa Perezida Samia Suluhu mu rwego rwo guhagarika icyo yise ubwicanyi no gusenya ibintu byabereye mu gihugu cya Tanzania. Sejusa yatanze ubutumwa mu cyumweru gishize ubwo muri Tanzania harimo habera imyigaragambyo ikomeye cyane ivanze n'imvururu. Imyigaragambyo kandi yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu atavugwa rumwe yabaye kuwa gatatu w'icyumweru gishize, mbere y'uko Perezida Samia Suluhu Hassan ayegukanamo insinzi ku majwi arenga 97. Kuwa mbere tariki ya 3 Ugushyingo 2025 nibwo uyu mugore wayoboraga Tanzania kuva muri 21 yarahiriye gukomeza kuyobora iki gihugu mu myaka 5 iri imbere, umuhango witabiriwe n'abantu mbarwa. Mu gihe rero imyigaragambyo yari irimbanyije, General Retired David Sejusa ukunze gutanga ubusesenguzi ku bibazo by'umutekano na politiki mpuzamahanga yagaragaje ko igisirikare cya Tanzania cyagafasha ubutegetsi mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo muri Tanzania. Yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati ingabo za Tanzania zikwiye kuhagoboka zigafata ubutegetsi mu rwego rwo gukumira ubundi bwicanyi ndetse no kwangiza imitungo. Yunzemo agira ati mu gihe ibintu bihagaze neza, shaka inzira igana imbere, nimukemere ko abayobozi batita ku nshingano basenya Tanzania. Amagambo ya General Sejusa yahise rero yamaganirwa kure n'intumwa ihoraho ya Uganda mu muryango w'abibumbye Adonia Ayebare washinje uriya general kurengera ndetse kandi no kugendera ku rujijo ruri ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mudiplomate yunzemo ko ibintu muri Tanzania byari byamaze gusubira mu buryo burundu mbere yo gusaba ko inzira ishingiye ku itegeko nshinga ryubahirizwa. General David Sejusa yahise agaruka asobanura birambuye ko ibyo yatangaje yabishingiye ku makuru yizewe yari yahawe n'abantu batandukanye barimo n'igitangazamakuru cya leta ya Tanzania. Yagaragaje ko ibiri kubera muri Tanzania biratandukanye, aho hari impaka ku butegetsi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, nyamara abantu barimo kwicwa ndetse n'imitungo yabo ikangizwa mu gihugu cya Tanzania. Yunzemo agira ati ingabo ni nk'igipimo cy'umutekano kigamije gukumira ibiza bigwirira igihugu. Sejusa kandi yavuze ko kuba ingabo za Tanzania zakora ku butegetsi Perezida Samia Suluhu bifite ishingiro mu gihe abayobozi batowe badashoboye kurinda icyubahiro n'umutekano by'abaturage mbere yo kungamo ko we atari imbohe y'ivangura rishingiye ku banyaburayi ribona buri coup d'etat yose nk'itemewe. Akaba rero aribyo yagiye agarukaho. Ishyaka Chadema rya mbere mu matavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania rivuga ko imyigaragambyo yabaye muri iki gihugu yaguyemo abantu babarirwa muri 800, mu gihe imyigaragambyo kandi imiryango itandukanye yo ivuga ko abapfuye ari 10 muri iki gihugu cya Tanzania. Indi ngingo tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro ambasaderi wa Sudani yagiranye na kimwe mu bitangazamakuru mu Rwanda, uyu ambasaderi wa Sudani mu Rwanda witwa Khalid Musa Dafara yagaragaje uko ibintu bikomeje kujya ahabi muri Sudani kubera intambara imaze imyaka igera kuri 3 ihanganisha ingabo za leta n'umutwe wa Rapid Support Forces n'uburyo babona Perezida Paul Kagame abaye umuhuza ashobora gutanga igisubizo. Yabigarutseho ku itariki ya 3 Ugushyingo 2025 ubwo yaganiraga n'itangazamakuru mu Rwanda ku ishusho y'urugamba rumaze imyaka 3 kuva muri 2023 intambara yatangira, abarenga 150,000 basize ubuzima, miliyoni 13 bava mu byabo.
igihugu kibasirwa n'amapfa. Kuri ubu umujyi wa El Fasher niwo uri kuberamo imirwano ikomeye kuva uwo mutwe wakwigarurira abaturage barenga 60,000 bamaze kuva mu byabo. Ambasaderi Khalid Moussa Dafara yagaragaje ko abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje gukora jenoside kuko bica abaturage bashingiye ku moko ndetse ko bashyigikiwe n'ibihugu bitandukanye birimo ibibaha amafaranga n'intwaro zifashishwa zirimo na drone zishobora kurasa kure. Sudani yemeza ko ifite ibimenyetso bifatika byerekana ko ibihugu birimo n'ibikomeye bifite akaboko muri iyi ntambara imaze imyaka igera kuri 3. The Wall Street Journal iheruka gushyira hanze inkuru yagaragaje ko mu ntwaro abarwanyi b'uyu mutwe bafite harimo izakorewe mu Bufaransa, Ubwongereza, Amerika n'ibindi. Ambasaderi Khalid Moussa yavuze ko uwo mutwe uri gukoresha ibikoresho bigezweho birimo ibifaru n'imodoka z'intambara zirasa kure, intwaro utapfa gusangana ibisirikare by'ibihugu muri Afurika ndetse n'abacancuro bagera ku 10,000 baturutse mu bihugu bigera kuri 17 barimo abo muri Colombia, Ukraine, Ethiopia, Sudani y'Epfo n'ibindi bitandukanye. Ati ibi bigaragaza uburyo iyi jenoside iri gukorwa ntabwo ari Rapid Support Forces gusa, ahubwo hari abacancuro b'ibihugu bikomeye cyane biri kubafasha. Ijoro ryo ku 26 Ukwakira 2025 Ambasaderi Khalid Dafara yagaragarije nk'iryabaye injyana muntu muri mujyi wa El Fasher, aho uyu mutwe wishe abantu 3,000 barimo abarwayi mu bitaro bitandukanye, abana baratotezwa, bashyingura abantu ari bazima bakabagongesha imodoka n'ibindi. Nibikorwa kandi bigira ingaruka ku bikorwa by'ubutabazi kuko uyu mutwe wahisemo gukoresha inzara ku baturage nk'intwaro muri intambara. Yashimangiye ko abarwanyi b'uyu mutwe bakomeje gukora ibyaha, ashimira ko ibihugu bikomeje kubyamagana ariko avuga ko bidahagije. Ati mu by'ukuri ntabwo bari kuryoza Rapid Support Forces ibyo iri gukora, barabyamagana bakagaragaza impungenge zabo, ariko n'abanyasudani dukeneye ubutabera no gukorera mu mucyo. Dutegereje kubona akanama karoni k'umutekano karyoza Rapid Support Forces ibyaha bari gukora. Abanyasudani turashaririwe cyane. Sudani igaragaza ko intambara imaze kugira ingaruka zikomeye cyane zirimo kuba abaturage barenga 13 baravuye mu byabo. Ati mwibaze namwe abaturage b'u Rwanda bose bahunze, ibi rero biri kuba muri Sudani kubera Rapid Support Forces. Uretse kwica abaturage, umutwe wa Rapid Support Forces ushinjwa ko wangije bikomeye cyane ibikorwa remezo birimo ibitaro, amashuri, ingomero z'amashanyarazi, amazi, ikibuga cy'indege cya Khartoum hifashishijwe drone zigera kuri 18. Ambasaderi Moussa Dafara yavuze ko ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda rwagaragaje ari isomo rikomeye cyane ku bihugu bya Afurika, bityo ko nabo bakwiye kurwigiraho. Yishimiye uburyo rufite gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze baba mu mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi ikorera amashyamba ya Congo. Yemeza ko nabo bashobora kandi gukoresha iyo nzira mu gihe imirwano izaba yarangiye. Ati iki ni kimwe mu byo twumva tuzashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage b'abanyasudani babane mu mahoro n'iterambere. Guverinoma ya Sudani yavuze ko hakenewe igisirikare kimwe gusa. Umuryango mpuzamahanga ukwiye gutangaza Rapid Support Forces umutwe w'iterabwoba, guhagarika ihererekanya ry'intwaro kuri uyu mutwe binyuze mu nzira zitandukanye, ndetse no kuba Rapid Support Forces yabazwa ibyaha yakoze muri Sudani. Yashimangiye ko nta mbabazi zikwiye kubaho, bityo ko abafite ibyo bakoze bagomba rero kuryozwa imbere y'ubutabera. Yemeje ko u Rwanda rushobora gufasha mu bikorwa byo guhagarika intambara yo muri Sudani binyuze mu nzira zitandukanye zirimo ibijyanye na politiki nk'igihugu giharanira amahoro. Ati u Rwanda rukeneyeho ibintu bibiri birimo kuba umufatanyabikorwa wo kugera ku mahoro no gufasha abanyasudani kugera ku gisubizo cya nyacyo binyuze mu bufatanye bw'impande zombi, kandi turashima uruhare rwa Perezida Paul Kagame kandi twizeye n'ubufasha mu bya politiki ku Rwanda. Yakomeje agaragaza ko Kagame ashobora gufasha mu gusaba ibihugu biri gufasha Rapid Support Forces kwihagarika kandi ko ubunararibonye bwe bushobora gufasha. Ati imiyoborere ya Paul Kagame muri iki kibazo irakenewe kuko yizewe, afitiwe icyizere n'abanyasudani uburambe n'ubwenge bwo gufasha muri iki kibazo cya Sudani. Ambasaderi Khalid Moussa yashimye ko umubano w'u Rwanda na Sudani ukomeje kwaguka, aho kuri ubu abanyasudani baba mu Rwanda bangana n'ibihumbi 6 ndetse n'ubuhahirane bw'impande zombi bukaba bukomeje kwiyongera. Mu mezi 3 ashize Sudani yakuye ikawa n'icyayi byarenga miliyoni 4 z'amadolari y'Amerika mu Rwanda, kandi bizakomeza. Kuri ubu ishoramari rya Sudani mu Rwanda rikomeje kwiyongera, ririmo uruganda rukorera mu Rwanda, ibirahure, kaminuza y'ubuvuzi yo muri Sudani n'ibindi. Ambasaderi yavuze ko abanyasudani bazitura ineza u Rwanda bagiriwe mu gihe bazaba basuye mu gihugu cyabo binyuze mu gukomeza umubano mwiza hagati y'impande zombi, ni ukuvuga u Rwanda n'igihugu cya Sudani.